بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kepenukbal salam tujuka amkemun delu-delu tukbal tewirahu pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak na kita isab mekepeg tipon-tipon iyan na kuhap-kuhap ito atawakan sangim ito bangken ni annen ka ang mapakali sangimin atawakan salung-salung ito bangken ni annen ka ang mapakali salungin. Subay pahap tebi niyatten bidangan parangan peikhlas yene si pakalete bin inen pegge hinang mahapin atawakan iene panganda akanin bisan pekeniaan nen tumuun apabila ga'lai ikhlasin si kitabi. Tentu nenteed bayak kita wirukgai te bilang ang banduse tek kali silaw kiamat. Dale pas amban kita bi delu tinibagan atau akan pinisuleyab ebot narka jahannamin oras iyan si aa magbabasa Quran sumagawa pagbabasahan nen iyan miyaan dukhadja ye tegel lalwe tau masa dukhadja tegel lalwe mehap swalanin duman karena Allah karuwe yene me abakas magluas lungsad silan Allah Ta'ala sumagwa pagluas lungsaranen supaya hadja pagkatalewan supaya hadja tegel lalwe bahani ketelunen yene me magnanafaka me basag manamal ngurung sumagwa pangurungan den supaya siya miaan tegellal we siem dayahan supaya siya tegellal we siem yaan beti urung atau wakan sayu. So may umat Islam saingi na bantuk pakalitin bi lune ke sasam pawakbak lune ke sasam miyaan pakapang-kapang ningko sasang inom-inom say antag-antag ni binaybayan sa ingge kahalan
tentunen teed nisisitahin gay lepas amban kita bi ikhlasin pegyada kala tekka elaw dembulihin sawaras ga niya kalagihan tebi sine ne bang sine atau akan mismo matapit amban kitebihin binambanan ni kitebi ahli pamilya tebi anda tebi anak tebi pong tinai tebi kenia ni kitebi ngayura di tebi iye ni elaw ien iye ruta asya seten bi bang ine bakas teperelu tebi metura tak bulak dunyahin iye ne bakas miaan hinang keikhlasan tebi tu dia tak bulak dunya inen may pong tinai kalasah menjadi tamban tebi yene dembua main karakter tebi sambatan bahasa kuituhin si tapik tebin inen iyan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam delem kupung serta telu elle ulay dialim ubos tinindaw hadjawe pong tinainin Yahuda supaya isab game yaan megmula we kautu supaya isab miaan gay bekatan we inusanin la idealim menjadi may umat Islam pagtaabot si kitelu-elewnin naihip niya kabila atawakan iyan may kafila iyan may magtutulak lengan hap Misir hap Egypt iyan si kuwaituin inen para petudyo iyan miaan hap lahat miaan pagtsakay si tengalan iyan may megtutulak miaan iyan may megbibisnis miaan ihip siya lepas ga tetuon de iyan London pagtsakay siya sa ili lepas pain iyan may kikisa-kisahanin atau akan pain iyan may kikitab-kitaban tafsirin ihip tumua iyan kelepasan demiaan sampai tumapit si kupung iyan kapangalabuan may pong tinai Yusufin pu Yusuf iyan may anko net tesukahat tapi may pelebeng niya pagtsakay siya sa ili pahali iyan may amig tutulak miyaan pagpayam de kupung puwari ngandaak iyan miyaan pegko kanan de miyaan atawakan iyan bos sin kafila miyaan bos iyan sin miyaan pihap kupungin dinaak nginduk bohe supaya niya ganta inumde bang kanian nen balik yene dinak ne mi antujusye so pen Allah subhanahu wa ta'ala hin wajaat sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah qala ya bushra hadha gulamun wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ta'malun وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين فإن الله تعالى وجاءت سيارة نيهب بين تكا ihep tekka iene me magtutulakin sayyara iene me maananin bang masa iene me magtutulak amban kalimat sarahin maananin sara yasiru iene pelengan bang kenian nen miaan
Eka manamal pag-travel nin, eka manamal pelingan nin, iyan may tuulay, inalenan were sayyar, atawakan sayyar bang muannas nin. So, mana sayyara, hinan sinin, duman may bus, atawakan duman may miyaan sasakatan ko itulu, sumagawa, iyan may manusia, nagtutulak-tulak, mag-travel, miyaan si kapaslangan atawakan si desierto supaya nuju dembuwa iene kauman atawakan dembuwa lahat. So inalenan si iene miyaan sayyara basag meglerengan sabab iene taha pelengan demian oras iene miyaan magtutulak-tulak may pong tinaik kalasahan. Napagtabot sa ili iene may magtutulak-tulak miyan may kafila miyan sayyara. Lain si bing kupunin pen Allah Ta'ala fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa pinebo uwere iene pagkokanan din nekura sin kafilahin nekura sin me traveler miyaan dinakinduk bohe iene miyaan tujuh kupungin. So manjari may umat Islam pen pagsakay sa ili fa'adla dalwa tuntunan nene sa ili iene miyaan gayungin magdialam kupungin. So, pagsakay sa ili unot ni, yene kupung miyaan gayong pinelabo ni tudyo anu miyaan, pagpayam ni sa ili mapakapit, yene si miyaan gayong miyaan, ihip na kanak. Namigduya misara, pene, qala ya Bushra hadha gulam. Qala ya Bushra hadha gulam. Pen amban me tafsiran mean dembo amban tafsiran nenan sinin niya yen isawe mea miaan inalenan si Bushra. Na ine bisaranen pene ya Bushra o pene Bushra hadha gulam. Tiya pene nakanak ine miaan mepe anuhin mepe boetin atawakan tiya niya nakanak pevoet miyaan si kupung. Inin dembo amban me tafsiran iyan miyaan Bushra. Painne yuriduna dal mustasqi rajulan min ashabi ismuhu Bushra. Mabaya painne miyaan ngelingan iyan aming induk inin dembuwa lela amban me sawe ne inalenan si Bushra. Hangkan na iya makapagpain ya Bushra. Open ne Bushra. Tiya nakanak pain mepe eddo mepe gua iene mepakapet si gayungin. Sumagua dembuwa tafsiran ne isab duman mana Bushra hinan sinin alin sumagua pagsakay onot ne sayiri iene miyaan gayungin ine bisaranin ya Bushra amban bisara makakegeg hepain ne miyaan mapakapet si gayong ito, iyan na nakanak ito, ine sabab, we makapagpain, we makakigig, iyan mapakapet si gayong inunot na miyaan, pagpayam ni sayili, nakanak lingkat, iyan manamal-namal. Nakanak mekesinna-sinna, manamal-namal. Nakanak haplela, manamal-namal. Amban iyan, pegge kanian Nabi Yusufin pen Rasul sallallahu alaihi wasallam laqad utiya syatral husni atau akan syatral hasan kanian nen keurungan ye dentenga amban iene pagkahaplela atau akan dentenga amban kelingkat iene paluwehan. Menjadi umat Islam wa asarruhu bida'a puare sinikret we de amban iene sawe de miyaan nakanak te do re miyaan sinikret we de hininang we de ko kapanyapan pinebelihan sumagua ga pinikite we de iene sime miyaan kesewean ne miyaan ine sabab we ga pikitere pigi adakala kau maku bahagi iene miyaan me sawe remiyaan bangke ni anden tekitere iene miyaan teddo ramban kupung miyaan iene nakanak miyaan so bahagi iene belihan den mangtabot pe belihan de
mian yene silahat ketekkahan dali. Wallahu alimun bima ya'malun. Bu bennal duk bennal Allah Ta'ala hin alimun. Sangat hep nga tao iyene bima ya'malun. Sime laku palangay dali atawakan sime kakahinang dali. Pagsakay sa ili tapagua ni Yusuf amban iyene delem kupong miyaan may pong tinai kalasahan. Pagpiti nindaw pong tinainen atawakan pagkasakahan den Yahuda pagpayam Yahuda sa ili, gumuha ni Nevi Yusuf atawakan pong tinairem yan ang bankupong, sarta tepegua atawakan teeddo, yenewe may magtulak-tulak miyaan. Napuwa yene pong tinaira pagkasakahan de miyaan, inakahan kemon yene pong tinaine bakas, memeglubakan Nevi Yusuf miyaan, duk yene bakas mengilebo, Yusuf, iyan di alam kupong miyaan. Puasili, may pong tinai kalasahan, na inihepi kemon yan pong tinainem yan. Si Dembuat riwayat telo elo pa istambay iyan miyan may kafilahin atawakan may magta-travel miyaan. Yan si wing kupungli. Amanin, may kepeg story pa siya iyan may pong tinai Yusufin. Pagsakay sa ili, takita were miyaan. Pong tinairan Yusuf, te kesuwa we may iyan traveler miyaan, atawakan iyan we may magtutulak-tulak miyaan. So, ine miyaan bisararin, penne iyan, penne iyan te puwa iyan, ipun kami hepiyo, banyaga kami yo. Sumaguwa penne, bangkam mawaya meline, pebelihan kami penne. Bangkam penne mawaya meline, pebelihan kami penne, ene ipun kami te keswa abiyan. Mana keraluan kami adja we para ginwaan amban kupung, cuma gua miaan iyo ne ka am mekegwaan ihin, so bang mawaya kam meli iene iyan atawakan iene ipun iyan, banyaga iyan, na tantunen teed pebelihan kami penne si kaam. Naiep akahante keu pinebelihan were yene pong tinairem yaan pen Allahu ta'alahin wa sharawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi minaz zahidin. Pen Allahin wa sharawhu bi thamanin bakhsin pinebelihan were duk halga ni agunane. Halga kulang-kulang darahima ma'duda. Iene peinne dirham te itung do. Wa kanu fihi minaz zahidin. Do kenya anden kamararahihan ni siya. Atawakan okay ni siya. Iene halga miyaan pengurung siya miyaan. Bisan kenya anden kulang-kulang. Bisan kanya anen gay magtalip halga den ene rukmiaan pong tinairam yan. Asal eru isabi kabayaan den. Bang tumala iene Nebi Yusuf amban siye. Bang tumala Nebi Yusuf amban iene miyaan samare miyaan. Amban nien okay ru siye bisan kanyaan pengurung siye miyaan. Halga iene kulang-kulang. Wakanu fi minaz zahidin. Kanyaan den kamararahian ne siya okay ru siye. Gamit pegejere iyan halga magkulang-kulang pinengurung sisiyemyaan. So may umat Islam sampai magtawa na sa ili si harga, sampai magtawa na sa ili iyan miyaan si pegbeli, sampai tebo na Yusuf tumala amban siyemyaan silahat Kanaan iyan silahat mian Syam may kulang maglabi ko ito. Yene si lahat may Filistin, si may Syria pente bang may si jaman ko ito. Sampai tumala ni tebo ni Nebi Yusuf. We may magta-travel miyaan. We may magbibisnis, iyan miyaan. Miyaan. Sampai tebo we re tudyo Egypt, tudyo Misir. Yene Nebi Yusuf miyaan. Alayhi salatu wassalam.
So namba ni patala yene bidaten bisambatan maka bisyarahin amban iyene ammanen duk amban ahli pamilyanin si umul 10 tahun labi-labi sampai hininang nge kue kantang pinebelihan mian hininang nge iyene mian kue dagangan mian pagtaabot sa ili tekka lay si petudyohan demiaan lai silahat Misir atau akan silahat Egypt may pong tinai kalasahan. So pagsakay lai miaan lainit si miaan Misir lainit dilem tabu si Egypt pagitek ka ni iyan ni miaan may aamakabo o Nebi Yusuf miaan na inhep sinuruyan akan tekew Nebi Yusuf bangsine memel iyehin bangsine miaan mengeddo iyehin amban iyan ni miaan may adi alem tabu miaan naihep tebelli we'lella inalinan si Qitfir bin Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Qitfir tebelli we'ne amban Malik ibn Zu'ur Malik ibn Zu'ur inin yainin mekeeddo Nabi Yusufin amban kupung inin mekeeddo Nabi Yusufin amban kupung yani Malik ibn Zu'ur ubus pagtaabot sa ili delem Misir sinuruyan we si Malik tebelli we lella inalinan si Qitfir so piye tebelli ne naga ni kitalai iya ne si mehalga mian tebelli ne lay pekepemelihan ne iya lay sumagua ni sisitahin tebelli Nabi Yusuf mian we yene dembua lella inin so si Qitfir inin dembua iya amban me nakura dielem lahat atau akan dialem Madinah Misir mian dialem Egypt mian sumagua duman iye pegnekuraan mian malangkew manamalin niya pe palangkew amban iye tebelli we si Qitfir inalenan we rin gelalnen penne Al-Aziz Al-Aziz na pen Allah Ta'ala hin وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أقرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Pagsakay na siya ili tebo si Al-Aziz atau akan si Qitfir iyan ni Yusuf miyaan tudyo lumade tudyo iyan ni miyan astana de na magpain yen ni Al-Aziz inin atau akan si Qitfir inin si andanin akrimi maswah untulun pain na yene tampat peluhan nelu yene tampat me pabakan nelu yene tampat me pahalihan nelu atau akan yene me bilik nelu asa ay yanfa'ana kalu ne hadja penne nakanak tebeli tebin inen atau akan tebeli tebin inen ay yanfa'ana ngurung kemumpaatan sikite mananen adakala mian pesong hadjenen kepebelihan te penamba sa itu lingkat nakanak sa itu hap mian bustan nakanak bang inin pahadje pesong pehalga na inin so inin maana bisyara Allah Ta'ala asa ay yanfa'ana kalu penne mekemumpaat kita si pesongan aw nattakhidahu waladan atawakan hinang te penne adopted hinang te anak-anak hinang te iyan mian peinte mian buat pangatayan bang kwento si pegi kanyaan iyan mian si Qitfir inen dok yene andane inen gaaniya anak de me pong tinai kalasan so amban iyan peinde au natakhidahu waladan hinang te penne anak-anak iyan mian nakanak tebeli tebin inen so amban me
alen andane inin anda si Kathir atau kan Al-Aziz inalenan baktul si kitebi inalenan Zulaikha. Cuma gua niya alen ne dambua pen me kitab tafsirin inalenan Sira'il. So pen me keulamaan ten inale pen me yene tesyubahat me dalam tafsir mula-mula yene tafsir binasate bi inin Al-Baghawi yene Zulaikha bangkay sa pen alen inalenan Sira'il. Naman jadi ini nilai alen lune ke Sira'il lune ke Zulaikha. So gane kita lai yene simi alen nilai pagi sinubahat Allah Ta'ala limraatihi si andanin pa inni. Pain Allah Ta'ala wa kadhalika makkanna li Yusuf fil ard. Sai penne pineluhaya we kami punebi Yusuf. Pu Yusuf. Dia tak bulak atau akan dia tak bawa dunia ini. Inuntul we kami iye nemiaan pe talahan pe tenaanen. Inuntul we kami iye nemiaan pabakanen. Sampai inizinan we kami tebeli iye we dembua nekura dia lem lahat Misir. Pagtaabu cay tebeli we dembua nekura miaan. Minulia iye pahap-hap. Inurungan iye bilik pahap-hap. Inurungan iye tampat pahap-hap. Ini maksudnya pen Allah Ta'alahin. Linu'allimahu min ta'wilil ahadith. Supaya iye to'an kami amban. Yene me ilmu kami. Miaan. Ilmu yene magtata'wil sintaginip. Atau akan langkum nilai ilmu sinkemon. Yene ilmu syara Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kami pennepabakan kay kadmian takdir amban kami teeddo iye we iye nene kurak dia lemisur mian sampai inuntul me pelihan supaya iye ketoan we kami iye ne pagtatawil sinteginep atau akan ketoan we kami syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tentu nenteed Allah Ta'alahin sangat iye ngatau si me parkala ne metura tak bulak dunia ini sangat iye pandai iye ne megpebettad sin parkala ne tura tak bulak dunia inen walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Cuma gua kekahan amban manusia gak ta inab-inab wede atau akan gak ta alab-alab wede iye ne me parkala inen. Pangannalan me pong tinayin Yusufin. Si waktu na iya tumala amban iya nemiyaan siye atau akan si waktu na iya miyaan teboo iya ne Malik ibn Zu'ur sampai tumala ni amban miyaan ahli pamilyare amban Yaqub amban Samarin kanalan den we ga niya ngipatne kanalan nin we ga niya nubaybayan parkalanin inuntul iya pahap sampai minullia iya pahap sampai tepi iya megdelem yene astana sinnekura delem Misir sumaguwa inin kemon program amban Allah Ta'ala pegawai wallahu ghalibun ala amrihi Allah Ta'ala hin sangat iya nga tao si may parkala na may tura ta bulak dunya inen sangat iye mian pandai megpepettad parkala ne meturi ta bulak dunya inen pusi Yusuf alaihi salatu wassalam walakinna aktsaran nasi la ya'lamun cuma gua kekahan amban manusia gay ngetawahan iye me parkala inen so pain dan buat me amban tafsiran yene kalimat amrihi balik sa Allah Ta'ala cuma gua niya tafsiran si kedua yene kalimat amrihi dhamir amrihi wallahu ghalibun ala amrihi benal Allah Ta'ala hin sangat ngatau yene si parkala Yusuf le duman balik si Allah damirin so Allah Ta'ala sangat tahu ngahatul yene parkala Yusuf le hangkan ni ebutan tebeli sampai tepi megdelem astana sampai inuntul pawakannen inuntul petennaannen tehinang anak-anak pegi Allah Ta'ala depu program le kemon walakin aktsaran nasi la ya'lamun
Sumagwa kekahan amban manusia gay makaalab-alab iyan para kala Allah Ta'ala metura ta belakunya inin. May umat Islam si tenged iyan miyaan para kala inin puasili sampai maglihanan nilay dialim astana miyaan. Sampai peten na nila Nabi Yusuf iene dialim miyaan mansion miyaan. Iene mansion si Qitfir duk iene Zulaikha atawakan Al-Aziz duk iene Zulaikha. Sampai umabot Nabi Yusuf subul iene si mansion inin. So maananin hinang dene miyaan bataan lay dialim. Hinang dene miyaan kwesawe lay dialim. Sampai umabot Nabi Yusuf subul iye dialim astana inin. Sampai umabot iye akil balig iye dialim astana inin. Penriwayatin umabot umulin 20 tahun. Sidang buat riwayat umabot umulin sampai 30 tahun iye dialim astana inin. So bang upama miyaan 12 tahun iya tebel liwe si Qitfir. So umabot na umulin nan si inin 20 tahun. Mananin 10 tahun na dilem astana mian. Bang upama riwayat sin 30 tahun. Mananin 20 tahun na iya dilem astana mian naglihanan la idealim tapit. So pen Allah Ta'alahin walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Wakadhalika najzil muhsinin. Pagsakay na umabot iye ni Nabi Yusuf, miyaan mag-umul, may 20 tahun, sampay palabi billahi, basag ni pamaranan nin, basag ni liliitan nin, Pain Allahin ataynahu hukma wa ilma, nalain e pain ni inurungan wa kami iye ni kapandi. Hukman, inurungan wa kami miyaan kapanday wa ilman, duk inurungan wa kami panghati, wa kadhalika najzil muhsinin. Duk sai pen Allahu Ta'alahin, miyaan bangke minung basan may aahatul, bangke minung basan may aasulut, iyene tudyo kami. So pen Allahu Ta'alahin, inurungan hukman, yene ilmu, maananen nan sinin pagkanabi. Maananen nan sinin an-nubuwa. Inurungan we kami iyan mian hukman, pagkapanday, inurungan we kami iyan pagkanabi. Pagtaabot mag-umul Nabi Yusuf, iyan 20 tahun atau penriwayatin 30 tahun. Wal ilm, duk inurungan we kami katao si hukuman. Ini sabab nin, way keurungan, katao si hukuman, way mian keurungan, iyan sin ilmu inin. Pen Allah Ta'alahin, wa kadhalika najzil muhsinin. Sai penne inurungan atau akan tinungbasan we kami, iyan may ame sulutin. May umat Islam, payaman bi ayat Allah Ta'ala inin. Pen Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadhalika najzil muhsinin. Si waktu pa inne Yusuf megsubul-subul niya tawakan basag ni baranin, urungan kami iye pa inne pagkanabi, dok urungan kami iye ilmu. Khinitaman wa Allah Ta'ala ayatin, wa kadhalika najzil muhsinin, sai pa inne bang kami nung basan asulot. So, ga magpain Allah Ta'alahin, sa iin bang kemi nung basan, yene nabi. Pegi adakala, kalukalo hadja, miyaan, may peesek dilin pikilanten, nabi hadja tinungbasan ilmuin. Bang keusud. Atawakan sai kami penne bang nungbasan Yusuf, ga magpain Allah Ta'alahin. Sige, sa magpain Allahin, wa kadhalika najzil muhsinin,
sai kemipin ne bang nung basan asulut. Mananin bangken ya annen sulut aahin duman hadja nabi tinung basanin duman hadja aul mian sine bang sine tinung basanin sa lamud kemon asulut hangkan ne kinitaman ayat tinduk muhsinin mananin kemon asulut la ipoonan atawakan ahatul la ipoonan iene pedunguran sin ilmuin. So dan buah amban me tedok tenan sini me pong tina ikalasahan. Yene me kepong tinaihan kita bi magpapangadji atawakan kita bi iene me tulabul ilm. Kita bi iene mean megtutuntut ilmu antag-antag ni lahat antag-antag ni iene mean binaybayan dem dunya dem buwa ang bansubay pag hininang we tebi iene kesulut atawakan iene pangadatan pegge adat kala duksay duwi sab janji Allah subhanahu wa ta'alahin sinabab ang ban iene kahatul tebi sinabab ang ban iene kahapaddat tebi mula-mula si Allah mula-mula si manusia iene pegsaw kakay magtatambah atawakan pinagtambah manambah wa Allah Ta'ala iene ilmu tanbih. Hangkan yang ban me doa tebi pen Allah subhanahu wa ta'ala hin dalam Quran ne mean atawakan me amban me doa iene ma'thura iene pen tebi Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim bene Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa ja'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. So gayite mararahi maku ilmu insya Allah subhanahu wa ta'ala hin sumaguwa suweru kita isab maku iene pangaddatan hab atawakan suweru kita isab maku iene pagkesulut suweru kita isab maku iene pagkahatul. Ya Allah Allahumma 'allimna ma yanfa'una urunganon kami ilmu iyan si ilmu may kemumpaat kamihin wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana duk pagmumpaatun si kami iyan bakas tepemeno no si kamihin wa arinal haqqa haqqan duk pekitehun si kami kasebenalanin warzuqna ittiba'ah duk hinangon kami amban menuhut kasebenalan inin wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah duk miaan patalah pekitehun si kami kabatalanin duk rezeki anon kami ningkasan iyan isin kabatalan inin las warzuqna pen Allah subhanahu wa ta'alahin waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana duk ya Allah hinangon kami amban iyan me siye makakale bisarhab makakale ilmu hab makakale Quran makakale hadis fayattabi'una ahsana puas ili hininang we tebi iene mahap amban tekele tebi lei meg leku palangi kitebi duk iene bakas tekele tebi lei magaddat kitebi iene duk binoo tebi delem pangatean tebi lei duk iene te memorize tebi delem mian kok tebi lei bangkenian nen ketauhan tebi iene me bisyara sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan iene bisyara iene dalam Quran ko me pinain wasbir magsabar keo subi kitebi magaddat kani annen nuk sabar bangkani annen iene mian tekelete bi pasal me syukur subi kitebi tao magsyukur bangkani annen tekeleten bi pasalan mian game paglimut subi kitebi tao mian gay ngelimut. So inin me umat Islam yene tenged ilmu duk iene mian pangaddatan sin hap atawakan pangaddatan iene sin mian laku sin palangay yene laku palangay tebi niya inin pagingketan ne haget manamal-namal hangkan ne pen Allah ta'alahin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah tamanan hap ne bangkew ne bulakan ilmu tamanan hap ne bangkew magdakwa silan Allah subhanahu wa ta'ala ala basira yene duk ilmu no
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Sumagwa ga pepain. Teddo no kahapan pagdakwahin. Teddo no kahapan iyan mi antamananhap bisarahin. Niya pesunu ayatin. Wa amila salihan. Buno penne meghinang mekesulut. Meghinang iyan makahap. Pangandakan Allah Ta'ala dok pangandakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, masih iyan meg dembuwa me pong tinai kalasahan. Taga ilmu siguruhon pag addatun niya na ilmu te indan numiyaan. Pegge bang seddi ilmu tebelik nun, seddi ilmu dialem kok nun, seddi ilmu dialem pengetean nun, seddi kekehinang nun, tantunen teed ada kala dembuwa inin amban do si haji. Ada kala dembuwa inin amban janan pangajaban kite. Pen Allah subhanahu wa ta'ala hin. Di dalam Quran yang maha mulia. Kabura maqatan inda Allahi. An taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan inda Allahi. An taqulu ma la taf'alun. Amban sahajje-hajje ni. Dusya si Allah ta'ala. An taqulu. Yan niya bisarabi, niya ilmu bi, niya miyaan panghati bi. Sumagwa, ma la taf'alun, ga binebegan we bi iyan panghati, miyaan tahati bi miyaan. Ga pag-addat we bi iyan ilmu tahati bi miyaan. Ga pekite bi si pangaddatan bi iyan bakas eji bi puan tahun atawakan tahunan mananahun miyaan. Pen Allah Ta'ala di dalam Quran ni maha mulia mian pen Allah Ta'ala di dalam Quran ni maha mulia atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. O peinne mian toan bi peinne manusia insi kahapan. Toan bi si tenget pag-ibadat. Toan bi iyan si miyaan pagsambahayang. Toan bi iyan si pagsabar. Toan bi si pagtawbat. Toan bi si kemon na kinatawhan bin. Atamurunan nasa bilbirri. Watansaw na anfusakum. Ubus tekay patwe bi ginawabaran bin. Tekay patwe bi miyaan iyan miyaan yen ilmu bin binebegan si baranbi. Watansaw na anfusak. Wa antum tatlunal kitab. Buke niyan bin. Mea magbabas sa kitab. Kaya niyan bin mea makahati. Kaya niyan bin mea iyan miyaan ekka ilmu ni. Afala taqilun. Wega kaniya. Iyan akalbi. Atawakan wega kayan tataliwi. So may umat Islam. Si may ayat te subhat telik. Yen ilmu bugay miyaan megtuhot duk hinang mekesurut duk pangaddatan iyan miyaan megtuon duk pangaddatan sin Islam inin manjari te hinang dusya may pong tinai kalasahan. Pain bisarahin tasipud dawa'a lidhistiqami wa diddana kayma yasihha bihi wa anta saqimu la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu aarun alayka idha fa'alta azimu. Tasipud dawa'a lidhistiqami wa diddana. Sifat no tambalin si may asaki wa inin tambal den wa inin kalagihan den wa inin suway kinakan den wa inin suway miyaan binebegan den. Dukkole pamaranan den. Wa anta saqimu bukao pinuhutan masakihin. Bukao pinuhutan mangga mekolein. Tao kyo nambalan cewek no tepe inum no iya ni cewek nun sumagua ka upasagad no dinun ga nginum. Tasipud dawa alidhistiqami wa diddana kayma yasihha bihi wa anta saqim la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu. Da ke umagis amban iene pangaddatan atawakan amban ilmu wa ta'tiya mithlahu ubus ka upenhutan mamangga ihin atawakan ka upenhutan mengehinang ihin. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu.
Mageskew Obama, mian dinakgay maglimot aahin, kaune penuhutan mangalimutin. Mageskew si mian manusia, upama dinakgay magtumbi, dinakgay magkinya-kinya, kaune penuhutan magtumbi, magkinya-kinya eh. Mageskew si manusia, dinakgay ngejingki, kaune penuhutan mangejingkihin. Nagi manjari zaili. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu, aarun alayka idha fa'alta azimu. Dakew maghinang dambua parkala, atau akan magis si dambua parkala. Bukaon me penuhutan, mian mengehinang iyahin. Kaon penuhutan mamanggayahin. Idha fa'alta azimu, bang iyan tehinang dusi hajja tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fain dambua pe bisyara, amban me bisyara, sin me siya ke ulama ante. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Yene ben ilmu, yene alim, yene ata'u, yene tegepanghati. Bi ilmihi lam ya'malan, si ilmu ne ga bebegan ne yene ilmu ne miyan. Ketawahan ne ilmu pagsambahayangin sumagwa ga bebegan ne panambahayang. Ketawahan ne ilmu yene pegpuasehin sumagwa ga bebegan ne yene miyan kinetawahan ne man bang tek kapuasehin. Ketawahan ne kemon indabayu in sumagwa yene penuhutan mamangga yene sin kinetawahan ne lay mu'azzabun min qabli ubadil wasan, tantunin pinadehello azabin si siya tek kalay sa ilaw kiamat. Amban yene ubadil wasan, amban yene me siya miyan magsusumba barhalain. Atau akan iyan amban me siye magsusumba miaan me kesentu-sentuhan turi ata bulak dunya inin me umat Islam tantunen teed baya kita birukgai bang magbangga tehetinun kinetawhan nun nuk iyan laku palanginun meg-opposite iyan miaan ilmu nun, dok iyan miyaan kekehinang nun. Hinang nun, mekebunci-bunci Allah, si Allah Ta'alahin. Kekehinang nun, mekebunci-bunci si manusia. Pegi iyan pangadatan kay hap. Tantunin. Dembua inin amban makajari tehinang teduse tuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, hangkan ni yene antara ilmu dok yene peg hap-hap tantunen teed niya iyan alakane dok niya iyan peg ingkitan haget manamalan pen Allah Ta'alahin walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma kadha wa kadhalika najzil muhsinin suwaktu ne hajja Yusuf dok magmian subol na Yusuf, mag-umol na 20 tahun Yusuf, 33 tahun Yusuf, atay na hukman, pengurong kami ni siya pagkanabihin, wa ilman, dukurungan kami ni panghati, wa kadhalika nazil muhsinin, sa iyan pain ni tungbasan kami, yene me siya, aamahatulin, yene me siya, mahapangadatanin, si Allah subhanahu wa ta'ala, lebi-lebinin duisab, lemikian duisab, iyene si manusia. Inin me pong tinai kalasahan si tenged iene parkala pengurung Allah Ta'ala mian si tenged iene peggenebi duk iene ilmu inin. So niya penan si inin dalil inin me pong tinai kalasahan iene pikilan aahin pesong padalim duk pesong iyan miyaan papating bang palangkew sigi-sigi. So hangkan niya mete kiteno kome yene pikilan ko kuwe tulay pikilan me umul pama me umul 18 tahun pepiten me umul 30 tahun upama. So bidda pikilan me umul yene me 30 tahunin dok yene me pikilan 50.
Atawakan iyan pikilan miaan sampay pabahi ni. So ang kanang pinaintabista te, bang may niya kita makanak lalim pikilan nin. Asal pinain miaan nakanak miaan ko pikilan abahi ni. Magmatured na iyan pikilan ni miaan. So bidda iyan pikilan me teenager. Duk pikilan me 20 tahun, duk pikilan me 30 tahun. Pikilan iyan sampay iyan 40 tahun. Atawakan sampay palabi billahi. Nagbidda iyan pikilan tebe iyan me pong tinaikalasan duk mian pagtamam tebe siya biyan duk ketawahan tebe siya biyan iyan mian kemon. So dembua amban me teddo tenan siinin hangkan ni amban me sinduwe mas lawi afdal bang me parkala iyan mian bohat atau akan parkala subay tinali pahap atau akan perkala subay mian pinantig pahap dehelo amban penginang iye hangkan ni subay inungsuran iye ni malangkew-langkew umulnin hangkan ni subay mian iye mangantan iyehin iye ni mian me malalim-lalim pikilan nen buke me humuhan palalim pikilan ahin bang mag-umul 40 tahun sampai iye ni mian palabi pebillahi me pong tinay kalasahan. So inin hangkan ni bahu pinetek kawe Allah subhanahu wa ta'ala. Iene miaan ilmuin siya tawakan pagkenebihin. Punebi Yusuf mag-umul ni 30 tahun labi at tawakan 20 sampai palabi billahi. Pagge nan si inin magtalip iene ruk parkalain inen yene kome umul miyan. Hangkan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam behu pinetek kasi iye pagkanabihin, behu tayo ng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-umul ye, umul 40 tahun. Mag-umul ye, umul 40 tahun. So si umul miyaan, ye na umul 40 tahun, magtalip na ruk ye na pemebo o Allah subhanahu wa ta'ala, miyaan, ye na pagkanabi, atau akan pagkarasul, talip ni mo opar kala buhat, talip ni mo opar kala iye ni mian hunit, ine talanggal ni iye ni mian si dakwa ni mian may pong tinai kalasahan. So inin mian amban me tapangadji tebi iye ni si ko itu nilay may pong tinai kalasahan. Puasili pagsakay ni nulig serta kaurungan ni ilmu, kaurungan ni kanabi, pagkanabi, nanan siinin pen Allah subhanahu wa ta'ala hin, warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi, wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak, qala ma'azallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Pagsakay na siya ili, mian umabot ni Umul Yusupin, 30 tahun sampai inurungan na panghati, inurungan na iye keluha pikilan, inurungan na pagkanabi. Nanan si inin dembua ellew tinambelan wa Zulaykha Nabi Yusuf dialem bilik ni tinambel kemon gawangin kinandaru pinahaget-haget sarta miaan ngari-ngarihan dine supaya lingkat iyan si pamayam Nabi Yusuf sarta nan si inin paatag tamanan hadjane fitna punevi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Manjari sa inge maghapenin atawakan ine mapaatagin iyan si may parkalain inen tambus tebi may pong tinaikalasahan insyaallah ta'ala muhadara pasunu atawakan muhadara balik iyan tenged mian kisah tebin inen bune bang eldew itu mian taman sai ni rahu insyaallah subhanahu wa ta'ala bang kita rutege time may insangim masiru tambus tebi iyan mian kisah mian pasalan iyan pangakit Zulaykha pangakit anda iyan mian makebel Yusuf mian bos Nabi Yusuf mian Nabi Yusuf dinaak mian sinasat Nabi Yusuf ambat mian
basa mekepeghinam sin kalaatan antara ni duk iye ni mian anak-anak de mian. So insyaallah taala inin mian te ketawahan te. Banggay upama kita kepeg lecture may insangim. Pagi ko niya may kewisihan na isab. Insyaallah sumo na isab tambus TV. Iye ni kisana inen magmaap kam bang ni alay TV saralaat duk salam dua asikam kemon. Salam dua si me kemon pong tinaikot to dilem Saudi. Si me a Jeddah, si me a Madina, Dammam, Taif, Sharqiyah, Qatif, me an Al-Qasim, Buraida, Riyadh, me a Darud Dzikir, me Hayu Shifa, antag-antag na kamto dilem Riyadh, bang kita bipain dilem kasanyangan kemon. Lemikian, may pong tinay kami si Middle East, dem Kuwait, dem Bahrain, dem Qatar, dilem Dubai, dilem Jordan, dem Sudan, dem Syria, mian antag-antag ni lahat petuhan bitu dilem Middle East. Mian salam dua asikam kemon bang kita bipan dilem palihara Allah Ta'ala. Lemikian, yene me kepong tinehan kami si me tindakan, si me Malaysia, Indonesia, si me Brunei, si me Japan, Thailand, Vietnam, Taiwan, inatepe ini Cambodia, Laos, Timor Leste, bang upama niya mian lai me pong tinay ite kemon sumabu atawakan mayam si me live tebinin salam dua si kaam kemon me pong tinay kalasahan si me Malaysia si kekahan amban mian me kepong tirihan tebi umaten ini si peg lecture tebinin me a Philippines salam dua si kaam kemon mian bang pa income pinelihala we Allah subhanahu wa ta'alahin. Bang isa me si me Depanin, si me Europe, delem United Kingdom, dem UK, delem me New Zealand, delem me Ireland upama, Switzerland, kome ni ala iyakan sumipit. Salam dua si kaam kemon. Iyan me pong tinai kalasan, me an bang kampan isab humali amban iyan me an COVID-19 inin. Iyan pandemic inin yung lusap lag si kaam. Bangpan kami sa pinalihara we Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, las-las, gainin bakas tataat. Sumagawa, dahu taat ko ni. Salam doa arwi sab sibaran ko, sidiku, amban ako. Duman na badya kaam. Sumagawa, mian lapay ko ni sampay ginhawa baran ko. So, kasanyangan duke si dasa si kaam kemon mian bang kampani sabdelem palihara Allah Ta'ala magkaswa kita bipabalik subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.